Minisita Gamberebi ahamukuru go kwishwa mugenzi Rutebarika Fred Rushaju hamwe na Theodora Rushaju hakanisa ya St James Kijuguta cha Chovu Uganda omuri Kijuguta Ward Northern Division mu Kabale Municipality. Kwaheza kukijuga eki muri bakoze omuzo omwihanga no mu kanisa kandi meitwe ebirungi tubitoye ninga tubikope ninga tubitoreze. Venerable Canon Erasmus Turiatunga wabari umuhandishi w'uburebezi bwa Kigezi niwayebembira okushaboku kandi ajwekire Bishop Gad Akanjura. Mbwene omuntu takabasha kwebwa omuzinyi we ahakuba buli izooba obona omwisika omuteekateekaho. Abana b'omugenzi abebembirwe Brian Rushaju borekire ngo abazire babo bakabasigira omuramwa ogwabahoyire kutunguka. Emyaka 33 okanywana omuntu okanywana n'abana be okabakuratira mpaka pika n'emizo neba kino ky'omutanga no mwena nja kutubaterera engaro ebintu ebindi biri ebirungi obuhereza bwa gavumenti obunyakulobi kyeka ebindi bya Uganda bwatandika kwija kandi buliyo nokwija tukwingana haina Omugenzi Rutebarika Fred Rushaju akafa ebiro kwa mushanjuru ku 1991 kandi omukazi we Jane Theodora Rushaju ija yafa ebiri ku 1998 kandi abana bagambwa kuba basigireho omusingi guhami omu by'eddiini hamwe n'ebyobutegetsi mu ihanga gasha kwa Job na Manyamurukabali.